suuraa waa'ee mandiituudhaa dubbattu jechuudha. Mandiituu sagizee roobaa san jechuudha. Yeroo bokkaadhaa samii keessaa didichaa samii keessaa san jechuudha. Suuratul Ra'd jechuun suuraa waa'ee mandiituudhaa dubbattu yaa. Bismillahir Rahmanir Rahim jenneeti qaraana. Alif Laam Miim Ra. Harfi afurta rabbiin eegaleeni. Allahu a'lamu bimuraadihi bihaa jechuun isii tanatti waan fedhe rabbumaaf beeka. Hiikaatiidha rabbi malee namni beeku hin jiru. Ilka jechuun san itti gayyaanu suni ayatul kitaabi jechuun ayata quraanaati. والذي أنزل إليك جتوني إني قد خيتي بوفم يا إرقما من ربك يجون ربي خيت الرأي نتبو فمقوني على فجتونا كقرآن نقوني ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إريدون نما مون رقوم سن قرآن قنا ربي برا تون رقوم سن أيها كتوغا توسن رقوم سن أما سيسي سنيفو نمني انتي رقوم سوين برباديني جتو دي مقا ربيني آتيتما إمي مالي رقوم سو سانين برباديني الله ربين الذي رفع السماوات يجوني تسمي تربن الفود بغير عمد ترون جتوني وتباي سنسي قرتني ملتي فكسنا رت مال جتو خنا ولد بني ترى مفسرتون نجودا وتبان كانوا تناغريتي تجلا جراجا غرين لكن مو كسرا بغير عمد جتون وتبا ملتي قومه أيه الفود ترون جتوني كما ترون جنم akkuma isinuu laaltanii gartan kana utubaan jalan jiru jechuudha. Zaahira isinuu laaltanii gartanii jechuudha. Yumsiku samaa anta qaala lardi bakka biraatti rabbumaatiitu qabee ta'an ija. Ayyee akka samiitu dachee irra buune utubaa jala jira jechuun dubbanni bakka sanittuu yaa. Bigayri amadin jechuun utubaadhaan maletti ol fuudhee rabbiini. Taroonaa jechuun akkuma isinuu laaltanii gartan kana kunoo. Summa sawaa jechuun eeganaa ol ta'e rabbiyyaa. على الأرض يجون سيرتا سنيرتي استواء يليق بجلالي قلتين قدنا ساتي ملو ججورا قلتين كخينيا ودون تين اتياجميتي سودون تيا أكاتا ملتي ججورا نوتي خانا خيسا هاسون دندين يجوما قلتو ربي قفني بين ملي خرم غرغلي جرا إرتاو جرا موني دابتا نتي سموكمي وانجو تكا غافتون قبل ججورا الاستواء معلوم قلتو بكمانا والكيف مجهول جن أكاتا نمو ولا لما دا والسؤال عنه بداتون وان كان الراغا بچون أما تيز بدادا جري سابطاتون غافن جن تنيفون توني زبن بودا خانا غافتا بو ايغلم تمالي يرو ارغمانا خيسا أكاتا نمني غافتو إنما انتو رجي جورا وذكر الشمس والقمر يجون أدو فيجيا نلينجي سربيا نلافت نوف لينجي كل يجري جري انتنوني ديما لأجل مسمى جتوني أيه كاترو بكما تهدم يروكبا أما سنيفو أدو في جينينيس بيارا بچوتاني جراب ديما ورما لأجل مسمى لأجل مسمى أنك كاترو بكما تهدي يدبر الأمر جتو ربين أمري عند مريقيتا وعند إساتي تغرق قلتا يدبر الأمر جتوني أيه أمري عند ربين غرق قلتا آني جراتي سخاني جيسا أيه خان موني يومسا خان درومسا أكاتا هندسا وجهته جودهما يفصل الآيات يجور ربي ورصد باسا لعلكم بلقاء ربكم توقنون أكيتم كنمتي ربي خيسني سنبتني جيجما فولا درما ربي كنمو تينياتنا أكواني كن كيسي سنيقلتو جيجا ربي ورصد باسا وهو الذي مد الأرض يجور ربي لتدجي دريب تساني وجعل فيها دجي تنخيجة قبوده رواسي أججون غارتي وأنهارا ججون أكسم لجين إسكبوده دجي تنخيجة ما ومن كل ثمرات يجون مدان اندرا جعل فيها دجي تنخيجة نقود زوجين اثنين كم دي نقود ججودا لمن غرغلي اثنين ججون ونما توقيدام سيما جان زوجين الرأو لما ججون نما بيكما أيه كم دي نقود كالتودا في قرما قد واندر يغشي الليل جيشون ربنا الكني أبوغا النهار جيشون قيادتني أبوغا جايا هل كني في قيا والقبته والجلد يميشما إن في ذلك جيشون كان وجدتو خيستي لآيات جيشون قرسي تادا لقوم يتفكرون ورخيس قدل الله لنجمة لآيات قرسي لآيات جيشون ملتولين تاتو رجمة
mee maal keessatti jechuudha wanta baay'ee dubbate marabbiini maddal arda dachii diriirse je dachii sana keessa gaarretii gurguddoo godhe je laggeenis godhe je akkasuma maatii firii lafaa magartu keessatti hayyee dhaltuu fi qormaa godhe cimdii godhe halkanii fi guyyaa immoo kaddan baane godhe kawal jala deemu godhimma wafilardi jechuun dachii keessaas ni jira ixaa'uun jechuun kutaa mutajaawiraatun walitti olloomtuu taateetiitu jira jechuma rabbii sanarrammaa meekam mutajaawiraatun jechuun ollaa walii taateetuma wallabdi jan asuma dachiis akka diimtuudha tuun adiidha tuun gurraattiidha dachiin tuun ammoo asumatti daalattiidha asumatti maatii dachiis akka albuuda baay'ee qabdi hayyee takka albuudan qabdu takka gabbattuudha asumatti takka uffattuu taatimmas wajannaatun jechuun ooyiruunis taatuudha hayyee ooyiruulee min aanaabin ooyiruuleen inabaatii fi wazar'uun jechuun ummaatiin midhaanis taadha wanaqiilun jechuun akkasuma maatii hundeeleen timiraatiif ni jirti jan wazar'uun eeysarratti axxafne meedhiidho wajannaatun irra geeysinee jan hayyee wajannaatun jechuun ooyiruuleen taatuudha wazar'uun jechuun akkasuma wanni facaafataniis taatuudha wanaqiilun jechuun hundeeleen timiraatiis taatuudha jenna jan yookiin immoo wazari'in jettee qiraatuun ni jirti jan amma wajannaatun ooyiruun min aanaabin jechuun inaboota irraa taatee fi wazari'in jechuun tawaan facaafatan irraa taate wanaqiilin jechuudha ammaatiya hayyee ta hundeelee timiraa irraa taate yeroo tana isarra geessine min aanaabin irra geessine jamminiidhaan jarrarre hayyee sinwaanun jechuun taazalaa qabduu fi waqayru sinwaanin taazalaan qabne jechuudha tadamee qabduu fi hayyee tadamee hin qabne jirti ooyiruu amma sinwaan hoggaa jennee azalaa jaaniini azalaa bakki jennu sun meemma fakkeenyaaf mukni tokko hoggaa asiin mayre kanummaan akka isaa hundeerraa dha'u jee mayruu kan ammal jennaan azalaa jenna jechuudha dameen ammoo isuma guddaa kanarraan ol deemteerraan baati malee dameen jalaan hin baatummaa maal jettanii meeshin naannoo takka takkatti karaa keessanii maal jennu latii ahaa latii jenna jechuudha amma laale damee imma inni dameetti hin beeku asirii azalaan beekame azalaa waan taate azalaa jechuun amma hundee guddoon haateen magartii ittuma hundee tanaarraatiin amma akka biraa ka'ee mayra jechuudha maaliif beeytaati waan akkasii latii beeyta dhankuu jechuun beeyta lakku unoomma fakkeeffattee ofiddee amma taate kunoomma walitti deemti ayyaada dhankuullee dhankuu ta nuti jennu sun amma mukaa ol deemee jechuudha muynummaan kun bakka lamatti hoggaa adda ba'ee isuma kanaan dhankuu jechuu dandeenya lakkuu ji'ati malakkuu teessan irra dhaabiinuma ayyaada sinwaanun jechuun talaqquu qabduu fi waqayru sinwaanin jechuun taazalaan qabne sini jirti yusqaa jechuun ni obaafama wanni kuni bimaa'i waahidin jechuun bijaanuma tokkoon obaafama ammaraa ooyiruuleen tuni inabaas ta'ee midhaan facaafataniis ta'ee jarri kun hundinuu dhandhamti isaanii wal adda jechuudha bifti isaaniittis wal adda akkasuma wajjin ammoo bishaanuma tokko dhuji wanni kun hundinuu hayyee wanufaddilu jechuun ni caalchifnaa بعدا غريتي لا بعد غريدن جالجنا بلوكل يجون دندما كيساتي جما بلوكل يجون دندما يوكي بلوكل يجون ميدان كيساتي جورا إتومان تنوفري وليرال جورا مغا تنيفو دجما تكرا والمغرتي مرغي تنو والنب جيجو غرين دين سورتون ديدا تون دالت ديدا تون غرات ديدا ayyee gariin ammoo ni mi'ooyti gariin ni bushoyti tuunni addooytimma akkana wal dhabaa jirti jechuudha kaniifuu akkuma namni nu wal dhabu akkuma wanni sunuu wal dhabdu dhalti namaatis akkasuma wal dhabdu hojiin isaanii jechuuf deema rabbiin inna fi daalikaan kana keessatti la'aayaatiin mallattoon dandeettii rabbii taatuudha liqawmi yaaqiluuna warra aqlii qabaniiti wayin taajab jechuu yoo dinqisiifachuu barbaadde فعجبون جتون نما دين كيسا قولون جتون من كافر توتا قويا نما جايدي تجمع والنسان جان مالي في هجيرة في دورة دابة
ayyee qadara rabbii dura waan dhaabbatanii jecha nama dinqisiisa jechisaanii aidaa kunnaa kana kunoo jechisaanii aidaa kunnaa jechuun tanuti hoggaa taane turaaban jechuun biyyee hoggaa taane ainnaa nuti lafee halkin jadiidin uumaa harawa keeysan taana jechuun isaanii suni nama ajaa'ibsiisa jaama ulaa'ika alladhiina kafaruu birabbiin jarri kasjuun sun warra rabbii isaanii itti kafranii warri waan akkanaa yaadu sun kaafirtoota rabbiin addunyaa irratti isaan uume lama dakkamitti isaan deebisuu dadhaba uumaan jalqabaatu isaa isan dhibne uumaan lamadaa akkamin nama dhibdi kun jecha ajaa'ibaatimma waulaa'ika isaan akkasiitani alaqlaalu jechuun isan salanni iyaanaaqiin morma isaanii keeysatti sahaadha guyyaa qiyaamaa sansalataani hidhamuu ta'an jechuuf deema yookiin addunyumarrattuu hasbiidhaatutti jira jechuudha waan amanuurraa isaan dhorkuu jira jechumma ayyee maali kufrii isaan guutte tanaatiitu haka arguutti hin dhiifne waulaa'ika jara kanaa kani jarri kanaa kun asaabunnaatii warra ibiddaati hum fiihaa khaaliduunaan ibidda keeysatti hafoodha wayastaajiluuna kan si jarjarfatan ammoo isaan bisayyati jechuun hamtuuti jarjarfatan qabla lasanati jechuun toltuudhaan dura mee jannata san fidii odoon ta'in azaaba san nuuf fiditiin jedhan mala ayyee gaariitti kadhachuu dhiisaniiti hamtuu keeysatti jarjarfatan yaa ergama waqat kalat jechuun dhugaa dabartee turte min qabliin isaaniin duratti almasulaatu fakkiin isaanii dabartee turte siin jamma ummanni akka isaanii kijibsiifte amma dura dabartee jirti ummata nuuhi fudhadhu ummata nabiyyallaa yahuudii fudhadhu ummata luutii fudhadhu shuaybii fudhadhu saaliisitti aansi gaamma wayna rabbaka rabbiin kee lazuu magfiratin jechuun abbaa araaramaati linnaasi jechuun namaaf ni araarama alaa zulmiin jechuun balleessaa isaanii irratti miidhaa isaan hojjetan irratti yoo isaan tawbatan ni araaramaaf jechuudha wayna rabbaka rabbiin kee akkasuma wajjiin lashadiidul iqaabi jechuun qixaanni isaa jabaadha warra kufrii irratti qixaanni isaa hamaadha gana ta'aafi warra irraa tawbate immoo rabbiin tawbaa rumaa qeebalaa siin jaagamma ويقول الذين كفروا ور كفر النجان لولا أنزل عليه جتون نبي محمد رتي مامبو فميني آية جتون معجزة مامبو فميني من ربي سرمات تنبو فمن ميمام تنجان أما إنما أنت منذر جتون أتبر جنين هذا وارنين كما جرت ملي معجزة خطبو تيمتي يجورا ربي تيتو سيتي دمالي أتبدشون دنديتو ولكل قوم جتون أمتهم دارتادا هادين جتون aboo qajeelchaan taadha yookiin haadin jechuun ergamaan jechuun akaraaqaa irratti isaan qajeelchuu ni jira uummanni takkailleen kan ergamaan keessan dhufin hin jirtu kanuma akka isan kafartee cinaan tokko jechuudha ayyee cinaan itti amanee cinaan kafaraa ture uummanni hundinuu kuma teetii tanaati yaa ergamaa rifatin jemma allahu yaalamu rabbiin ni beeka maataamilu jechuun waan ulfooytee garaa qabdu ni beeka hulluunsaa jechuuni tumtummaan dhaltuudhaatu yaa ayyee dhugaadha wanni saala dhalaa qabaa hundi waan ulfooytee garaa qabdu sanuu ni beeka wamaa tagiidu larhaamu waan himma gartee gadaameyte karatti hambiftuus ni beeka wamaa tazdaadu jechuun san isiin bakkaan geessuus ni beeka jemma beekuu keeysa dabreetii kunimmaa rimaya taatee bahuu teeysija ayyee karatti darbamuu teeyse wamaa tazdaadu jechuun san isiin bakkaan geessuus ni beeka turammoo bakka geessee dhalachuu teessee ni beeka jechuudha yookiin wamaa tagiidul arhaamu jechuun kani gadaameyti yeroo gabaabaadhatti baaftuus ni beeka jechuudha meemma fakkeenyaaf namarraa hajiya 7 dhalatuu jira jechuudha hajiya 8 dhalatuu jira hajiya 9 dhalatuu jira jechuu akkasumammaati ka waggaa 2 taa'ee gara haadhaa keessa waggaa 2 taa'ee dhalatuu jira jechuudha ضحاك يعني نمسك توكو مفسرة مالجي أنو حاتسية وقال ما قرارت نبات جمع الكيف ولا درات نباتي نكتد على التيجي ودون الكيك أبوتو يجور خوقا فرقرات هاوس نجرجان أمو إكسبريانسي را خوقا لما ملي وقا لما أولي نغريج أمو ابن كثير تنيفو مو ضحاك جتا ضحاكمي أني هاتي تيجي وقا لما تنديسي أنا الكيف ولا درافي نتى نتيجة جمّا جيتة توكو كيسة موكاين دعى إمام الشافعي وقع فريسي دالته جان وان كنا كتابة رتنا غير مهم الجمالة فكان دعى نيجا
meeshaa warri meeshaa baratan hanqi namni itti dhalachuu danda'u hanqi namni garaa haadhaa turuu danda'u hangam takka ji'a ja'a olitti dhalachuu ni danda'a. Kan dhugaa quraanni illee ja'a yoo ture hangam takka taa'ee dhalate. Waggaa lama bira dabruu hin dandeessu. Averejili immoo baatuma 9 jechuudha. Kanaafuu baatuma 9 averejiliin beekamaanii irraa gadiin ammoo ji'a meeqa jechuudha? Ji'a 6 jechuudha. Ilmoon amma fakkeenyaaf ji'a 7 dhalatte jira. Kitaaba irratti kan dubbisee argetti ji'a 7 jabduudha jira. Sammoo ji'a 8tti daamtee ni duuti malee bakka hin geessu jira. Maaliif jecha isa silaa ji'a 9tti dhalachuu deemuutiitu sababaa dhukkubaatti ji'a 8 bahee. Kanaafuu ji'a 8 bakka hin geessu ji'a 7 ammoo jabduu guddachuu ni dandeessi. Hundinuu wama rabbiin ajajee dhiisi gaamman hundabdu. Wamaa taghiidul arhaamu jechuun kadaftee daamtu sanii fi wamaa tazdaadu jechuun taturtee daamtu saniis ni beeka. Wakullu shee wanni hundinuu indahu rabbi biratti bimiqdaarin jechuun qixa sirriitiin jirti jemmaa. Wanni hundinuu bimiqdaar je qaxaroodhaan jirti yookiin qixa siidhaatiin jirti je. Eemma ji'a 7 jirti, ji'a 8 9 achi oliitis hundinuu qaxaroo qabaatteetuma deemti. Aalimul ghaybi jechuun inni waan namarraa fagoodhaa ni beeka. Washaadati jechuun waan nama biraatiin ni beeka. Alkabiiru jechuun inni guddaadha. Almutaali ol aanaadha jenni waa hundarraa oli jechuudha. Hawaa'uun jechuun waluma qixa. Minkum isinirraa mana saral qawlaa namni jecha gadi qabee dubbateefi waman jaara bii jechuun ka ol fudhatee dubbatees tokkuma rabbi biratti jamma. Dhuga haasaases beeka. Ka ol fudhatee dubbatees ni beeka rabbiini. Waman huwa jechuun nama maatiifi mustaqfin billeeyli halkan keessa dhokatee deemuufi wasaaribun binnaari jechuun ka guyyaa dirree ba'ee deemuus rabbi bira tokkuma janamma. Kaniifuu dukkan halkanii keessa dhokattuutiya. Ifa guyyaa keessa baatee deemtuus rabbitti tokkumaati. Rabbi duraa ba'uu hin dandeessan jemma. Lahuu jechuun ilma namaatiif taa'aadha. Mu'aqibaatuyya. Lahuu jecha jiru kana ilma namaa qofa odoo hin ta'in lahuu jechuun gabricha rabbiitiif taa'aadha jemma. Eidil abdii jechuun gabrichaaf taa'aadha. Mu'aqibaatun jechuun malaa'ikonni wal faraqeeffatan jechuun mazabanyaa jira abdeemamma. Min beeyni yadee fuulduree isaatiifi ومن خلفه دوجة دوبيساتي سيا يحفظونه جتشو والرئيسة سني جرى ملائكة من أمر الله جتشون بأمر الله أجج ربي سيسن جتشم من أمر الله أمر ربي راتي سني جتة فسرون قبض جنما أمر ربي را ونسيسو دندان جرتو أيه بأمر الله أجج ربي سيسن جرخوني ملائكة ولا درافي دوبة ديمي warra gartee gaa ilma namaatis ta'e gabroota rabbii hundaa warra teessuu jira jamma. Akka hamtuun isaan hin mudanne jechuudha. Hamtuu jala muramtee turte san malee kaniifuu bineensa kaisarraa eegan akka jawween afaan hin seenne warra halkan eegu jechuudha. Akka guyyaa wanni hamtuun irra hin geenye warra bira jiraate eeguu jira. Isaan kun nam meeqa yoo jennu nama 10 jechuunis jira jan. Nama 2 jechuunis jira. Lama lamaas warri juu jira 10 warri juus jira jechuudha. Hadiisin immoo hanqa inni jabaan beeku malee haa 10 ijuun jiramma. Halkanis malaayikota 10tu eegaa bula. Guyyaadhaa gammaan malaayikota 10tu eegaa. Warri halkan eegemma ol baa jechuudha. Warri guyyaa eegemmaati galgala ni galaa. Ayyam jarri nam 10 janga. Inna Allah jechuu rabbii laa yughayyiruun hin jijjiiru. Maa biqoomin jechuun waan uume tokkoof godhee irraan jijjiiru rabbiini. Hatta yughayyiru jechuun hanqa isaan jijjiiranitti. Maa bi'anfusin waan lubbuu isaanii biratti jemma. Maa inda anfusin jechuudha. Waan lubbuu isaanii biratti ta'e ka rabbiin hojjedhaa je'een waan rabbiin irraa dhoorkerraa yooniif isaan dhoorkamuu baatanii hojjetan qofatti jijjiira. Ajaja isaa yoo godhuu baatan qofa rabbiin harkatti jijjiira jemma. Karaamtuutiin akkanatti fassaruu ni dandeessa jan. Akkasuma isa makan ammaatii karaa toltuutiin fassaruu dandeessa jan. Laa yughayyiru Allaahu jechuun inna Allah rabbiin laa yughayyiru namarraan jijjiiru. Maa biqoomin jechuun musiibaa uume tokko fiderraan jijjiiru. Hatta yughayyiru jechuun hanqa isaan jijjiiranitti maa bi'anfusin jechuudha. Badii duraanitti jiran san ka lubbuu isaanii bira jeessu san hanqa jijjiiranitti jechuudha. Badii sanirraa hanqa toobatanitti
rabbiini tirraan jijjiiruu musiibaa san irraan fuudhuu toobachuu qaban jechuudha. وإذا أراد الله ربي نقافده بقوم أمته كون نقافده سوان جيتشو نمتو قافدين فلا مرد له أمتو سنمني رادي بسنجرو وما لو متاني تنتاني من دون ربي قد استموال إيساني تاني تنتاني عذاب ربي راق إيسان تيسنجرو جمع هو الذي يريكم ربي لسيتن قرسيتو البركة جيتشو ككوي وخيانقاسو خيتن قرسيتو خوفا جتوني صداچسوداف ججا نما imaltuu jiru sodaachisuudhaaf watamaa jechuun akkasuma maatii kajeelchisuudhaaf nama mana fi keessa jiru warra biyyaa haanu roobu janii kajeelan khoofanii nama imaltuu jiru sodaata waan imaltuu deemuuf bakka tidheetu waan hin qabneef rooba sanni sodaata jan watamaaniin ammoo warri biyya jiru ni kajeela odoo nu roobeejee sunimmaa kana qofa odoon ta'in yeroo warra biyyaattis khoofii ta'u numa qabaa yeroo nama imaltuu deemutti tammaa kajeellaa ta'uu sunuma qaba jan namnummaan imaltuu deemuu yoonis oofitti hammaate odoo rabbiin nu roobee tajettu kajeellaa numa qabaa yeroo garii wayuushuu jechuun rabbiin ni uuma asaabatti qaala jechuu duumeysa ulfaattuu taate ni uuma jechuun mata rooba qabdumma wayusabbihu ra'adu jechuun mandiisuun yookiin didichaan sunis rabbiin qulqulleeysa bihamdii jechuun faaruu isaatii wajjiyya والملائكة يجون ملائكة نيس ربي نقول كل ليسني من خيفتي صدا ربي تيجي جمع هنگاسو تناس تي ميكا كوي تي أكسم ماتي تي ديديشا خناس تي أوغا غري ماج جيشو كدن دينيو رتي وانتوني توكو كوني دبتا مني جرجان يو يرو مباركي غري جيشو دا سبحان ما يسجور را يو يرو راجي غري سبحان ما يسجور را بيامدي والملائكة من خيفتي جيشوني دن دينيا جان بركي يوغا غير ماسس مال جنديرو سلام قول من رب الرحيم جانموني غرين كان نمونا غير سلام قول من رب الرحيم ودوتين سبحان ما يريكم البركه خوف وطمع انجتم فاني جرتي جورا سبحان ما يريكم البركه خوفا وطمعا جزء مراديا سبحان ما يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته جورا والملائكة ملائكة من رب كل ليسن من خيفتي جتون صداتاتي جت رب كل ليسني ويرسل الصواعق يجو رب بخكاني إرقا فنجتون قريني صداتاني وثمان قريني خجيلا ما سيسي راجينا ما ولد صوف مالي رب كل ليسورات جتودا ميجرا قرمان بركي رافي رعديدا قمالي يوجنو راجين أما مال قبض وانت يصير أجرهم قبض يجورا بركي مو مال جرا سيلكي تيرا جرا يسمانو مال أكتادرة تماسي ولا بني جيران راجين صوت يجون سجلوا ملاك تاتيان أو صوت يجون يوخي سجله إني روبا أوفودا تيجورا روبا خنما أكتي تير ريدا يوخي تير لوني جرا خنا لولادا او تسنيت ملائكتني دبته گمن غورا اچي غورا گدي ما جچودان روبا خنا اججي اوليغت اوفا جاني نيغا ودما اكما فدي واتو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمجو تكان اگر كتابرتي سنگر ريميو گرتي اتبر باجي بكتنمو شيطان نجرو نموني غري ما جندو گما كات جته يرو بخكان ما وليك يته كدي وليك يتسن شيطاني نما جلت إيسا جاغرين يروسا شيطاني وقا ستي أدو فقا أكا إني ستي أتنجيب نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إما لوجيكي رمالي وان شريعة رتي أركمي جامو تكنا تنفقاني مي بربادياتي فيو غرتقا ما خيستو ويرسل السوائك جتو ربيني بخكاني إرقا فيصيب بها يجون بخكاتنا نتو كما يشاو نما فدني تقاني وهم يجادلون في الله جتون على إسان خلمني في الله تكتم ربي غير وهو يجو ربي شديد المحال قبل تسا جبادا يوخيهم نتسا جبادا محال جتو مالي القوة جتو مجان هم نتسا جبتو جتو ربي خنا يوخي محال جتو قبل ربي جبادا جتو متاهيكا والمفكات جتو سبب النزول آيات خنا مالي جان namticha tokkootiitu ergamaa rabbii bira dhufee jechuudha. Ergamaa irratti tooftaa baasee
ergamaa ajjeesuu barbaadan jan Amir ibn Tufayli jamaa jan amma inni kun kaafira hamaadha jara cimaa badaadha kufrii keessatti nama cimaa waan ture jecha gurbaa tokko fudhatee jechumma ergamaa haasaweetiin sossobaa yeroon ani isatti haasawee sossobee ati abalee ta'e lukkaafadhu mataarraa darbii jeeni jan yoo akkam dubbatan gumaa fudhatan malee waa takka wanni biraa takkallee hin jirtu yoo qisaasa taates kun ni jirra saniifuu isa kana fi sossobeetiin ol sii kaasee garsii baasa ati mataarraa darbi jeeni itti ati janamma dhaqee ergamaa rabbii akka nama waa gaafatuutti itti haasawee ergamaa siin dubbisuu barbaadamee kootu jeeni janamma iccitiidhaan qaba jee ergamaadhaan achi bahee gurbaan amma silaa habalee inni itti fudhadhu dha'u jeen sun akkuma kana jeetti harkisaarra laamsha hojjan waa takkallee isa dha'uu dadhabee achumatti hafee kanamma isaan kun ergamaa biraa hoggaa deebi'an kara biyyaa hojoo deemanuu karaadhatti roobnitti roobe jechuudha rooba kana keessa bokkaa kana keessa rabbiin fidee bakakkaatti buuse bakakkaadhaan lafarraa fixee tawbaasanitti wayursilu sawaayika rabbiin bakakkaa ni ergaa fayusiibu biyaa bakakkaa saniin ni tuqaa من يشاء فلن تقايا وهم يجادلون يجون على إسان فلمنيني في الله توفيتما ربي خيستي وهو شديد المعال يجون ربك بانسسا جبادا له جتون رب ما في دعوة لك يجون جتي أكاس رب ما في وامن سيقراكات تيسون كلمات وإدات جنميتين توني دعوة لك نجوخني توقفارت كلمات وإدات جن والذين يدعون والريامة تنسوني من دوني ربي قدتي ورئمني أمتا جرسويا لا يستجيبون لهم جتو ورئمة سنجلاين واتا بشيء جتو واتا كالليتاني قدودان إلا كباتي كفي جتويا أكنا ما هركسا لا تيمالي جتودا ما تناوجوا الفقاتي جن نمني ربي قدتو أم برايا أمتو كباتي كفي جتونا كما نما هركسا لمان ديري سيتي يخير كلاتيتي إلى الماء جتون غرب بشانيتي ليبلغ فاو جتون أكا يفاني تاتي قوف جتودا بشان سندفيت ملالي أسما بشان ماركت تلاتي خوتو أفان سيجت نانك أمجيت جتودا فنيفو قواتك اللي نركتو تيبون بهو أكسما مراد ساسا اللي نركتو أكو مكا سيتي نمي ربي قدتو وان برايا أمتو وهو ما هو ببالغي جتون بشان سني أفاني تاتي قيو أكن مجاملي وما دعاء الكافرين أكثم خدان كافر توتاتي سنتاني إلا في دلال جتون أبا مخيجة مليتاني خدان إسان كدتن سواتك اللي إساني تنقو تقويا كياما ولله يسجد يجو رب ما في ثلاثة من في السماوات والأرض ونموني سمي تربني في دجي خيسا هندنو طوان جتون طولان تاينا وكران جتون دركيران تاينا جنما طوعي ورجن قمي وراك مديرو طوعي ورجن وراك لين كبنجان أيدو غار جني في إنسي وان انتين يجورا وكراني نمو دركيران وري ربي في بادا ورقون كمي ورى ربي درك مرة خايخان يجورا جني دا في إنسي دا يوخي طوعا جتون مؤمن تو تبانا جان وكراني نمو دركيران كان جوخوني ورى إسان سجودو ديدان اللي قاددو نتاني ربي جيتا سجودو سندبتو جرا جانما طوان جتون طولان تاينا وكران جتون دركيران تاينا هندين رب مقبرا ودلال جتون قادل نتاني تيسي بالغدو ولا صال جتون غنمو تيسي ولا صالين قلقلو رب مقبرا رب ما في صلاة جرا ربي بادا قد جايا أما لا طولان تاينا دركيران تاينا جتورا فدو طولان فدتا فدو دركيران فدتا هندين ربي جلت قبرتا يتما جرا جنما أجج ربيني فرتا خربين جرادو جيني جراتا خموي ندو جيني جو أماتي عباد مساتناو غرين طولان فرتا غرين دركين فرتا جنما قل جيتي من رب السماوات والأرض إيه نمين سمي تربني في دجي او مجي غافدو قل الله جيتو رب ما هو مجينة ثم ديدتي قل أفتخذتم دوبني قرأتني جين من دوني ربي قدتي أولياء جعل الله قرأتني قبرتني لا يملكون جيشون خندن ديني لأنفسهم لبو ثاني تيفو نفان جيشون بوا تكالي تدوفي ولا درركنا تقول في راجي بثم قل جيت يا إرقما خيّا هل يستوي الأعمى والبصير نمني جنكبني في خيجة كبوني تقو جيمي تنيفو نمني ربي قبرو
أكنا ما إجا كبوتي نمني وان برا قبر مو كنا ما إجا كمنيتي عمل تستوي الظلمات والنور ميدو كنا في إفا فوقو جي غافة جمع فوقو متي نمني ربي قبر أكنا ما إفا تنيتي أكنا ما إفا خيس جروتي نمني ربي قد توان برا قبر أكنا ما دكنا خيس جروتي أم جالوا لله جتويا بل جالوا لله بالربي قدن شركاء جتون شريك الربي قدني خلقوا جتون أومنيتي كخلقي أوما كربي أومنيتي جرقني فتشابه الخلق عليهم أوما لكان الأول فكاتمو ما لسيروا من ربي قد توان بلا قبرمي أم جالوا أمين معنا بلداتي بل جالوا لله كافرتون ربي قدني شركاء جتون شريك الربي قدني قبريا ما لسيروا خلقوا جتون جرقون أومنيتي كخلق أوما كربي أومنيتي فتشابه الخلق عليهم أوما لساني رول فكاتمو ما لربي قد توان بلا قبريا قل الله لك رب ما تيتو خالق كل شيء وما وانت تجيتما وهو الواحد القهار جت ربي توفي تخف موجئين جي أنزلني بوته من السماء جتون دومي سرا ما جتون روبني بوته ربيني فسالت جتون نياته أودية جتون لغني نياته بقدرها جتون كتسيرا دينما لغني فيتو تكاتي فيتو قدتي جتورا نياته فاتم لسيلو جلاني نباته زبد الرابع جتون أما وما جتولا وايا وما جكتبا فودي فيديا ومما يوقدون عليه وان سرق قبسيسا سن الرأي تمات النار يجوني بالدخيت وانقبا سن الرأي تمات النياته ابتغاء هلية جتوني فايا بربادو داف جتا وما تايوخي مشادادا إرات الفتورا جتا زبد مثلو جتوني akkasuma maatii soomatti kasii jirtija udaan sibiilaa baana jechuudha meemma bakka tanatti rabbiin maymaa kalama godhee jan maymaakni tokkoffaa bishaaniin godheeti maymaa lammaffaa maatii sibiilaa ibidda keessatti baysaniin godhe jechuudha ka jalqabaa irratti maal jee roobni samiirraa bu'eeti hoggaa roobni bufa saala ta'u deetun je lagni yaate biqadari yaate tasiidhaatiini ita isiidhaa wani jiruuf amma lagni xiqqaan ni jira guddaan ni jira jemma oodiyetun jechi juuqun maali qalbii ilma namaati je qalbii ilmi namaa waatti fudhatu jechuudha biqadariyaan ammoo qixasiitiin jechuun qalbiin ilma namaatu walirra waa fudhachuu dandeessi janamma gariin beekomsa guddaa fudhachuu dandeessi gariin beekomsa xiqqaa fudhachuu dandeessi saniifuu biqadariyaa jemma haayamee faatamala seeylu zabadarraa bi'an harma gubbaa ammoo maaltu jira beekumsuma kanaan gariin ka jallatu jira jechuudha amma laal baaxilaa fi dhugaan hoggaa wal bira dhufee akkuma gartee bishaan qulqulluu sanii fi akka hoomacha yookiinis qoffaa bishaan gubbaa jiru saniiti jechuudha mee lama dammaatii sibiilaan fakkeesse sibiila kana na hasafuunee hoggaa ibidda keessa keenya ni baqa inni kun gizee baqe maal ta'a isa kanarraa qulqulluun jalatti hafeeti gubbaa irratti udaan sibiilaa ba'a jechuudha akkasuma kunis baaxilaa fi dhugaadha kanaan fakkeesse كذلك يضرب الله وكانت ربي غدا على كوال باطل يجون دغا في خجبا اكنت ربي فكين غدا اما زبد يجون امو قفان سيا يوكي ومتي فيذهب نديما جفان يجون درب مالته نديما واما ما ينفع الناس يجون امو وننا ما فيدسوني حاكرسون فينقص يجون نتاف الارض خيتا كذلك يجون اكنت يضرب الله الامثال ربي فكين غدا كن اكا في باطل الجمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون بسم الله